Good morning mga friends, viewers, subscribers! Happy Wednesday na itong tanan! Mga mama din sa Philippines! Happy Wednesday! Wednesday morning! Padili pa ta magluto. Lantaw-lantaw sa kustanom. Kaya may oras naman kong time nga free. Gamay-gamay mga friends, viewers, subscribers! Hello mga tanong! Kamusta naman mo? Kisay ganahan ning mamalit na ako'y daghanan ning mga friends, viewers, subscribers. Just message me in my Facebook account. Search Clariza Kakimoto. Mga friends, viewers, subscribers. Morning, Muchang! 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 Good morning, Koro! Koro! Among balay nga napalibutan sa tanan daghan kaayong morning everyone. Good morning. Good morning. Morning everyone. Good morning mga friends, viewers, subscribers. Magluto sa dala. Lumpia. And then spinach. My friends, viewers, subscribers, in the early morning. Happy Wednesday.
Luto ng lumpia mga friends, viewers, subscribers. Next is spinach fry. Luto na. Mag-andam na ko sa bawnanan sa kong anak ug nako. Anak sa school or ako sa store, mga friends, viewers, subscribers. Wow, lumpia and spinach. Salamat sa kumbana pag-support sa among pagkaon every month. Salamat kayo husband in Japan. Salamat. Good morning. Chill lang ta sa mga sasayo sa buntag every day in early morning. Luto nga na enjoyment, na enjoy early morning. Kinambuanan mga friends, viewers, subscribers. Ready na may mga layas sa balay. I'll always say thank you to all my friends, viewers, subscribers who always watching my YouTube channel. Thank you. Anak, padong na sa school, mga friends, viewers, subscribers. Hello to my husband in Japan too. Hello, good morning, good morning. Anak, mugo na sa school. Hilo mo na kaya kong anak, mga friends, viewers, subscribers. Hilo mo, kaya kong anak nga half Japanese. Hilom ka ayo, nga naglaka padong sa school. This is all for today, mga friends, viewers, subscribers. Happy Wednesday.